kwese ekyo kibimuno. So our chief guest Okurugirira ahari chairman wa district Richard Rwabuhinga sente ziri kwingana miliyoni rushanju bakaziteka omumbarira kandi ezi zikaba zigenderire okubasa kutungura omutindo gw'ebyombeko omwabana bari kushomera amajuga bashomesa hamwe no kugurira abana ebitabo ebyo kushomeramo. So na hamu sente twasindikira amasomero gaito ga primary ziri miliyoni rusanju ni 5 emitwara 5 na shillings kenda nebena. Ombya magara nagira ngo sente zikakozesibwaho mukwasa kuhunduza amarariro hagari ya rengo rahansi okuhereza ebyo kozesa nk'embazi hamwe no kuronda abashaho okongerera ari yabo ababire bariho komuningo gumwe ogwo kweyongera okwisya abantu obuhereza. Zona hamu miliyoni bena kinana na mukaga emitwara sona musanju na shillings 10. Sente zino ziba mikono ya Health Unit Management Committees kandi nibo bazororera. Habwaki rutete yatungire nyingi bakwera Health Center 4 yonka eitwina hano buraje. Abantu hamwe n'abandi bari kukwatwaho abahika mu rukiko basima encourage bitubayoreka ngo ashimeye kugira n'ibindi binte byakoraho ebikiri kuteganisa om district. Nyowe information yinyina ngu placenta pits are being phased out. Abokuba growing zona ni collapsing habwa maize kandi niyo reasons eza aboki Rwabuhinga twaire ngu kaberoho collapsing habwa maize nani mangwe gishani nza kuraga mahuno za kano bari kwarebega ikiro kuna rutari kutaga mahuno za kombekwa kandi bari goga supply bari baganesire tinamenya eze tiziriyo kandi waje ngukashora abashitiro mbagambere ki kundebera mubare gegwe nyumwazo kutagabo unoronjinga rya rutinde gwashitoshu batamara abanyakati abashitoju. Aloho orugudo orukuraba mpanga kisa cyabayiru rukakonectinga na Chamasongi kandi mbusumi obwakaraho hakabaho okutekayo culverts abwanyansimbi kugitinda kurungi. Bitu Richard Rwabuhinga yagira ngo umwe ahabuhereza tubasize koraho kurunji abo kugira ngo government nerekora sente obwire bwagenzire. Rero kuyica kituletereze zindi kuzigarayo hampero yo mwaka akubazikiriro kuyica katusobora kuyiruka kosa sente tatiya kanise ikirukumara. Cyakabiri local revenue ko kumbagambira akasenta akayitwa kuteka budget percent ibiri next year kayonka ikimanyisa umuntu cyakora ko bihakireza ko 5 rundi 10% tuntu cyakora contribution ya percent ibiri next year kayonka budget yetu yona. David Mugara who programs manager wa Netherlands Institute for Multi-Party Democracy yayoreka ngo bushomankuzi hamwe no kubura kwereka muranga ukozesebwa kwa sente ukurikorwa abebembezi abatari bamwe na bamwe nicyo kiri kurugiriraho buhereza utabonera omucanga. LOC1s, LOC2s, you are a strong vein of the value systems in our society. Many of you are elderly people, the people we respect, but the level of values that we are exhibiting in the recent past have also betrayed the young people. Sare Kamba hori RDC wa Kabarore yagira ngo ashemerire kubaho umugasho gw'abantu bine kumanya mu bine kwerezayo okubakoze sente kandi babase kwa bamazima ngo muringo gumugwo butafereza sente za government. We must really appreciate and we must support it. It is an idea and a culture which we must adopt as a government and promote it even at the other levels, sub-county, parishes and villages, and even the entire country. Makraga Gashaka Justin Nyakaisiki.